abazali baqhubeka basapothe abantwana. Sifisa ukuthi-ke abantwana babe-focus, baqhubeke bafunde, bazimisele, bakwazi ukuthi baphase. Into esifisayo-ke, sifisa ukuthi abantwana bethu uma bephasa, bangaphasi ngama-certificate kodwa baphase ama-bachelors. Yingakho umsebenzi owenziwa othisha kufanele siwuncome kakhulu ukuthi uqhubeke njalo. Mhla ka-13 October ayaqala iphepha lokuqala le-examination for Raw Matric lizobe kuyophela ngomhla ka-25 kuNovember. Yingakho kufanele sikwazi ukuthi abantwana babone ukuthi sekuseduzane ukubhala kwama-exam. Bekwazi ukuthi babe-focus, bakwazi ukuthi bafunde, banga-cross night ngoba kufanele bakwazi ukufunda manje, bangathi bazofunda the day before ukubhala kwama-exam. Ngakho-ke sithi asibambisaneni nawo bonke ama-stakeholders nomphakathi wonke ngoba imfundo eyomphakathi. Ngakho sithi education is a societal matter. It need everyone ukuze i-future yethu ihambe kahle. Uma singabeki imfundo phambili kuyoba ukuthi siyayibulala izwe lakithi. Yingakho sithi asingafaki futhi ipolitiki emfundweni ngoba izodestroya imfundo yakithi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.